Jaký ten letošní ročník bude toho českého slavíka? No to by ste mali vedieť vy, ako z médií. Ja sa len divím. Ja som divák. Na první dobrou vidím váš outfit, tak jak se to pojal oblečením letos? No, ono, tu hovorili, že musí byť nejaký dress code, ale ja si myslím, že umelcovi sa nemá nakazovať, čo si má obliecť. Umelec si vie, čo si má obliecť. To je ta položka, ten kreativ, ano. Tak tiež nie všetci majú smoking. Mne to ani nesedí moc, ja nesom na to povaha. Ale vidím nějakou příznámku a je z vaší kolekce. To je nějaký váš brand? Nie, to je dar od fanušika. To je moje logo. Vy jste velký fanoušek klobouků, je to tak? Nosíte klobouky velmi často. Co vás na nich baví nejvíc? Ako? Na kloboucích, co vám přijde super na těch kloboucích, co nosíte? No, ale nie je to jednoduchá záležitosť, lebo klobúky, ktoré sedia na hlave ako hřib, alebo hríb, tak takých je veľa, ale zohnať dobrý klobúk, na to už ja už si dávam vyrábať klobúky. Tento je vyrobený v Taliansku. Vyzerá ako starý a to je na tom dobré. Jako sebe pečujete, my obdivujeme vlastně naši formu a vím, že taky cvičíte docela často, tak jak jste na tom teďka s fyzičkou? A tak ja nie som nejaký kazateľ nejakého zdravého životného štýlu. Vypadáte super. Ja si rád aj vypijem, aj s hreším jedlom, ale tak so všetkým treba striedmo. Aj s tým fitkom, netreba to preháňať, ale tak, aby si telo nezvyklo, že môže odpočívať, pretože potom začne človek priberať. A hlava hlavne. Je velké téma šedivé vlasy. Jak se díváte třeba na šediny u žen? Je to krásne. Ja na Instagrame mám niekoľko stránok lajknutých, ktoré propagujú vlastne tie zrelé ženy so sivými vlasmi. Je to pekné. Každý nech si robí, čo chce, ale mne sa to páči. Kam byste pozval naše čtenářky, posluchačky? Máte teď nějakou šňůru koncertní třeba, kde vás můžou vidět, slyšet? No, je to trošku ďalej, je to v Bratislave. Teraz budeme mať vianočný koncert 27. Takže príďte, nezabudnete si darčeky. Něco originálnějšího přinést? Nie. Ja budem rád, keď ľudia prídu, už je to vypredané, takže budú spievať s nami a to ma najviac poteší. Tam pořád nějaká nová tvorba, anebo jsou to ty staré pecky? No aj. Fanúšikov vždycky prekvapíme niečím novým, že hráme aj tie nové pesničky a potom hráme to, čo všetci čakajú. No, to je takzvaná, niekto to nazve povinná jazda, ale ja to nazývam, že chvála Bohu, že máme pesničky, ktoré si ľudia pamätajú. To je dobre.